After years of wanting a channel, here it is. Finally, an upload on YouTube. Trust me, guys, I've tried it. Hi, and namaste सबैजनालाई. My name is Sagar Lama. Welcome to my channel. And as someone who's always traveled, I always wanted to create content, I guess. After all, I grew up watching these. सो अलराइट हामी चाहिँ अहिले मिलम्चीमा छौँ अनि यहाँ खानासाना खाएर चाहिँ अब यहाँबाट मिलम्चीबाट 2 घन्टाको बाटो छ अरे अनि विल बी अफ टु आमायाङ भाइ क्यारम खेल्न जाउँ आउने जस्तो जाने माथि जाने बाटो एउटै मात्र हो र माथि जाने बाटो 2टा छ त्यहाँ होइन हजुर यतापट्टिको चाहिँ लङ हुनुपर्छ अलि राम्रो पनि छैन यताबाट यहाँबाट 1 किलोमिटर गएपछि राइट साइडबाट पारीको डाँडा जानु न आन्टी यो आमायाङले जाने बाटो यतै हो आमायाङले जाने बाटो यतै हो राम्रो छ बाटो यताको हस् आन्टी धन्यवाद के भन्छ Tara, as time went on, I got stuck and I wanted more gears and more gears and more gears. But to be honest, all you need is this or even this works. But then I realized it was more of a skill issue. But luckily, by the time I had bought all the gears, I knew how to use them. ठाडो कालो बेस क्याम्पबाट कति हिँडेको नि आधा घन्टा जति हिँड्यो कि अर्को आधा घन्टामा पुगिला ठाडो चाहिँ ठाडो उकालो चाहिँ यो डाँडा पनि अर्को डाँडा हो हो त अनि कसम कसम भाइ त यही डाँडामा बस्छु भाइ यस्तो रहेछ यहाँ हेर त यस्तो हौ यहाँ झर्ने ठाउँ रहेछ यहाँबाट झर्दिनु डाइरेक्ट यहीँबाट भन्नु न 2 घन्टा चढेपछि चाहिँ त्यो हिमाल चाहिँ देख्छ है कता यता 2 घन्टा चढेपछि चाहिँ यति हिमाल देख्छ है यता रहेछ 2 घन्टा चढ्यो अब अर्को आधी 1 घन्टा भनौँ न त्यहाँ माथि हामी त्यहाँ तलतिरबाट आयो जसै त माथि हेर्नु भिदामी चाहिँ है It took me years, not to learn a skill or anything, but just to be confident in myself. I thank the people who have always encouraged me, and especially my mom, who has always been there for me. Thank you.